Lamit na yung kayo. Foul number 13, Itoy Legueña. That's your third personal. First, team foul, 15 seconds on the shot clock. Substitution, las Legueñas out for number 2 foul. Legueña out for number 10, Brea. Lamig yung luwa yun. 1-4 mo bro eh. Usa ka sipyat, may isa Tris, kaubo. Usa ka sipyat, may isa ka Tris, kaubo. Quarter na. Hindog yung luwag yun. Facundo, number 4, Robin, Forgesano. Foul on number 1, Alvin Bautista. That's your 4th personal. Second, team foul. Pas bata mo na una. Pas kayo. Pas kayo. Combate gyapon. Substitution. Bautista out for Maluba. Kirano mga ito. Out of bounds, full position. Blue Sapphire. Nakagawa na ng mga import kayo nanonood na. Physical foul number 30. That's your 3rd personal. Second, team foul.
sa liga. Substitution. Bria, round 4. Enjoy it again. Pushing down number 15, Donald Mancour. That's your third personal. Third team foul. 14 seconds on the shot clock. Substitution. Malumba now for number 4, Robin Facundo. Questionan nila sa buhaton sa club. Foul on number 2, Bejo. Substitution plays for Summer, number 7 for number 34. Substitution for Cruz Park, number 11 for number 10 player. Pero sa kanong berandaan, wapo kayo dua. Warning for penalty. Cruz Park. Claro, kayo, nagreklamo. Foul on number 13. Enjoy the game. That's
Shooting free, number 11, Rodney Duran. Foul number 21. That's your second personal foul. 4-team foul. Foul number 15. Prince Edison. Second personal foul, Prince Edison. Yung panalaw lang lang. Dinig natin mga negro sa unang alay tayo. Sila na rin. Klaro ito. Ako yung pagkat. No basket. Foul number 30. Fourth personal foul, number 30. Warning for penalty. Warning, bench, the ball closed up, foul protected. Substitution. Number 34, power forward. Number 16, number 21, Pagatunas for number 7, Cargadores. 17 seconds from the shot clock. Full foul, Ruben Facundo. Who's ball foul number 7, Fernando Calderones. Second personal. Penalty. Uy, nakayo niya. Kay Mostoya man. Substitution. Ang galing sa murag koran pa sa Bristalay. Number 2, out. Down 4, number 1, Bautista. Pero wala yung kumpiyansa ka ano. Duhar na ka still. Bigahag mo ka tres. Ano tayo ate? Tanto mo kung hindi ako hindi siya. Ganun ka pa na doon. Substitution. Serving
substitutions. Yan mo sa MC. Pinunuay na. Hampir kasi kita mo yung ginansya ni. Klaro. Tapos kung gani eh. Solo na nila. Grabe kayo eh. Substitution. Ipa-announce ang gano'n sa sunod duwa ni. Kuya Jol. Gano'n sa ipa-announce na. Ipa. Naligaw po ako. Kuya Jol, atong ipa-announce nga kumodaw ang ormo. Why not nabugan? Paminding ormo. Third personal. Dua. Para maawin ang mga katauhan. Kaya mo po ang lagi. Ito lagi yung card. Pulls in play. Tapos pag-ibig na. Number 31, Yvonne, that's your third personal. Gusto mag-suggest. Penalty. Inside sa dito kagawa. Ayun din Shooting two, Dora Nakua. Ano lang ipa-announce, pero wala may date. No? Pero wala may date.